Neću izdat ja profu nikada, neću gazit to što gazi Orjuna. Di ste, kako ste, šta ima kod vas? Evo mene opet, kod vas i odmah znate, napolju se naoblačilo, jer mene nije bilo ovih dana, pošto je lipo vrijeme, a kao što znate, ja sam štovatelj sunca, moj Bog je sunce i čim sunca ima, eto mene napolju, jer griota je ne bit na suncu kad je lipo vrijeme, posebno nama vamo gore na sjeveru, gdje sunca i nema tako često, pa kao što znate, mi kad dođemo čak za Uskrs dole kod vas na more, mi se kupamo. A vi govorite, što je ovim budalama ladno more. Ne znate vi kako je nama ovdje more, nikad nije toplije od 10-12 stupnjeva. Zato dole kad dođemo, nama je ljeto. Skoro u koju god doba godine dođemo, osim možda 12. prvi mjesec. A za sve ove koje će se naravno logično upitati, a zašto onda ne snimaš noću? Noću ne snimam zato što tada počinju utakmice, počinju drugi youtuberi, podcasteri i onda njih pratim i onda poslije toga zaspijem i tako ti je meni kad je lipo vrijeme. Onda ja mislim i vama je dovoljno lipo vrijeme, šta ću vam još lip vaki ja. I pošto ja znači snimam samo kad mi se snima i kad nemam pametnijeg i pričijeg posla, danas će tema biti zaštita i zadovoljstvo na radu, pa da se ja poput kanavara malo skinem, raskomotim, jer mi kad se skinemo i raskomotimo mislimo pozitivno, a pošto ja ne znam okreniti pilu naopako ko što ovi naši južna braća mitomanska, ja sam onda okrenuo svoj dres naopako. A zašto je danas tema zaštita na radu? Pa zato što je danas sve teže raditi i skoro niko neće raditi i onda ovi što rade svi isprdaju i zazaju i onemogućuju ih u poštenu i predanu radu. Naravno, kao što ste mogli pretpostaviti, povod ovakvoj uvodnoj temi to što se nama svima naša najdraža voditeljka, reporterka pa i novinarka Valentina našla u pomalo neugodnoj situaciji koja je u Varaždin došla u visokim čizmama sa još višim potpeticama i haljini koja se zove dogačnjak, no bila je do vrata zakopčana što kod nje nije čest slučaj jer ona rado pokazuje svoje bujne grudi kako utegnutošću tako i dubokim dekoltejima, pa su gledatelji, možda i navijači, bili pomalo zatečeni i razočarani, te su je nagovarali da pokaže svoje budne grudi kako bi oni kad dođu doma mogli se malo igrati sami sa sobom. Obično, kao što rekoh, Valentinu ne treba nagovarati da pokaže svoje bujne i prekrasne grudi, ona to radi čak i kad je u studiju sa ljudima poput Vejića i Jeličića koji joj mogu. Kao što već rekoh, Valentinu ne treba posebno nagovarati na isticanje njenih bujnih grudi, ona to rado čini kad je u studiju sa dvojicom starih muškaraca koji joj mogu biti očevi ili kad je u društvu sa svojim kolegama u emisiji Utakmicu po utakmicu koji su obično odjeveni kao neki stalni gosti, kao inventar u nekoj seoskoj krčmi u kojoj je konobarica sređena kao da ide u najmanju ruku na dodjelu Oskara, dok oni izgledaju kao tipični posjetitelji takvih seoskih krčmi, 30-godišnjaci otprilike, proćelavi, neobrijani, u nekoj pomalo ofucanoj sportskoj odjeći i sve je u redu dok ne dođe neko sa strane i usudi se njihovoj konobarici zbog koje su tude postali inventar dobaciti nešto jer idi u svoje selo i dobacuj svojoj konobarici. Tako je naš vrli i hrabri vitez Kecman stao u obranu svoje kolegice Valentine i poručio onima što neukusno dobacuju nek idu doma i tako dobacuju pripadnicama suprotnog spola u domu svomu. Jer Kecman vjerojatno sve ono što govori pripadnicama suprotnog spola kojemu nisu ni rod ni pomoć Bog, to isto govori i onima pripadnicama suprotnog spola koje zajedno sa njim žive. Pa što god one mu bile. Jer Kecman je valjda navikao da mu pripadnice suprotnog spola koji mu nisu ni rod ni pomoć Bog, kad im se nabacuje i kad želi nešto od njih kažu, traži to od pripadnica suprotnog spola doma. Mada
Ako su tako napredni i moderni, a 21. je stoljeće, zašto onda nije rekao idi doma i reci to pripadnicima svih spolova, zašto samo suprotnog spola? Možda iz iskustva zna da od istog spola onda dobije ponos. A možda je stvarno dozvoljeno samo komentirati i dobacivati pripadnike istog spola, jer na primjer dok je Joško Jeličić komentirao stražnjicu i spolovilo Kange, svi su se cerekali, posebno naša čedna Valentina, i niko nije rekao Jošku idi doma i komentiraj stražnjicu i spolovilo pripadnika istog spola. A ko će sve to znati? Možda ne znaju ni jadni novinari, možda i oni moraju na nekom svoj bijes i svoju nezadovoljstvo ispoljiti, a pošto ne smije ni na kom s kim razgovaraju i od koga ovise i što im je posao, onda se tako iskali na neznanim ljudima u prolazu i tako iskažu u sebi zatomljeno junaštvo i viteštvo. Jer, na primjer, kad dođu na presicu kanavara, onda šute i mirni su ko bubice i ne smije ništa pitat, ne smije spominjati ni mogući poraz, jer nogomet je takav sport u kojem uvijek pobjeđuje onaj koji je skuplji. Jer Cannavaro je došao na presicu u stilu svog poznatog zemljaka Benita Mussolinija, očitao svima bukvicu kao neki duče i nije se dao smesti, nije dao da mu neko priča o mogućoj kapitulaciji. Ali ja, kao iskusni poznavatelj brojeva i slova, bih se skoro smio kladiti kako će naš Benito Cannavaro otići iz ovog kluba i iz ove zemlje na isti datum kad je njegov poznatiji zemljak Benito Mussolini otišao s ovog svijeta 28.4. nakon utakmice s Rijekom. Jer pošto Benito Cannavaro voli misliti pozitivno i svaku utakmicu igrati kao je odlučujuća utakmica, onda će kad dođe utakmica koja više ništa neće odlučivati, otići svojim putem, jer on je tu kako ništa ne bi radio, kako ništa ne bi utjecao. Ja gledamo na njegov trener stavio GNK Dinamo Zagreb na svoj YouTube kanal, neki trening i on samo ide okolo i viče good, good, good. I on je tu samo dok se može vikati good. Kad počne se govoriti bad i kako više nema izgleda za biti prvaci, onda on je obavio svoj posao i može ići i može i dalje sve voditi Bruno Petković. Jer Bruno Petković, kao što ja rekao, još prije nego što je došao Jakirević, je alfa i omega, bog i batina sa zajedno ostalim seratorima koji ugnjetavaju i neštavaju Dinamo i ne daju mlađim igračima doći do izražaja. Zato nijedan napadač kad počne postizati golove ne može igrati, jer onda će biti bolji napadač i dat će više golova od Brune Petkovića, a on je sebi zacrtao kako će dok je on u Dinamu on davati najviše golova i biti najveći napadač. Zato su kupili Kangu Štangu Tangu koji ne daje golove i može igrati dok se ne bude Bruni Petković igralo. Ja čak mislim kako uvjet po kojem bi Kanga dobivao 3000 eura za svaki postignuti gol ne postoji, nego Kanga daje Bruni Petkoviću kao i svaki drugi napadač koji zabije gol 3000 eura. Jer i ovaj Talijan koji je bio trener Osijeka je otišao kada je upropastio sve što se upropastiti može. I kad vidiš kako se ovi italijanski nestručnjaci ponašaju na čelu hrvatskih nogometnih klubova koje treniraju, onda moraš poželiti da ne osvoje ni jednu titulu, da Slaven i Rijeka osvoje kup i prvenstvo.